Pibabasan di Kristus sam kapiwasyan na dong masuvab de dezo ay tabinay ko ngavi. Idsuang takaw no Domingo kaduvong podom sizam. Do timputo mod taunbi do panambazangan. Tuho na po sambayang do takaw do tadaw bay no nga. I Kristus isupu minundaso di kinaingan. Tadaw bay no. Mamalamay toko di Kristus imanak dalati dahil sa viavi konda saan da tuhon. Maza da minagano da idaw sondi di tanggungan da sanghun supo o minanobus da toko. Maza da di kinon da saan nga vidaw. No timbuho di sidaw o sa viavi hogaon da toko da daun tuhon. Itong ngamungkang nadadido avakas.
Sembahyang kaharapan tokoh ay sesuai dari Yesus Kristus. Ninagawin habang totosono o tunuralan o komposisyon kano ukabo toko ginabo kumari Jesus koros o kinoingan Oyono isi ore ginawonu Osi ore proporsionu Kano masih tutul ini Jesus Kano masih sama ini Jesus Ralan toko kanuno guminawo Ralan toko kanuno misuskodu Idngan ditama, om ditanak, om di spiritu terbitua. I gracia di Tuhan Jesus Kristus datako, om i kaginawan di kinaingan, om i kapisaan di spiritu terbitua, miampai na Diosu saviavi. Om miampai sunduban. Tapinaingavi kano mangakun do doso ngavi datako, om kapapatonda na di datako sandi, do mamalamay di katapatan tahom lati terbitua. Mangakun zo, doi di kinoingan tafakas, om doi diozu ay tapinay ngavi, do nakapamidoso zo ko zo, id pamusavan ngaviku, om id bos ngaviku, id inunu inoy maanku, om id inunu yauku nangazan demimang, maza nudahasaku, maza nudahasaku, maza nudahasaku tagazokozo, Itina pogi, domokin siyan zo di Mary, i obitwa pointi hombus hahangay, zavia vi di tasab, om sangti ngavi, om Diosu tapinay kumavi, do sumambayang mentok dogo, do di Tuhan, kinoingan dotoko. Kiko siyanan uda, do dotoko i kinoingan tavakas, mamahyong do doso ngavi dotoko, o mogawit dotoko do komposisyon salajur. Tuhan kau sianai no Tuhan kau sianai no Kristus kau sianai no Kristus kau sianai no Tuhan kau sianai no Tuhan kau sianai no Kau bantu gandoi di kinoingan idita kavas kozo Kau
kinoingan nama tawakas Tuhan Yesus Kristus anak-anak kontoison Tuhan kinoingan om barok kinoingan anak ditamang menghidup kodi dosa ngawiri pomokunan kasihan aitoi dagan menghidup kodi dosa ngawiri pomokunan koi mo sambayang sa ridhoi kaporoi kapanan kita kasihan rajo idagan tulis hijau noi soto bigwa isi hijau noi Tuhan isi hijau noi tatas so Jesus Kristus sampai di Spiritu tobingwan ini kau Tuhan di hidupnya Kano sumambayang Oi kinoingan tawakas kozo Boim pasi selajur Pana akno do tomai mozikai nada Do papa sudang di hizab za Doi diau Do hizab om menempuan koda kalajaanu Iti nepot do ginavo Mazari Tuhan za Jesus Kristus tanaknu Imam masih om memerintah Miampai diau Idi kopi saan di spiritu tobitua Kinoingan montok so hihinaid Aiso kopupuson Pemesan manta di profeta Isaiah. Nong siko Tuhan do menguta di supu daw miampai kondesan. Nung batakon di sido iko pesizon daw doi di kepembasan kokito mai isido di tungkusan ngawi daw kanu mai isido do keposizon tanau o maza di sido do nununepo ihizabon di Tuhan nga oiman i. Katahib na po akong dasan, di kaduduvo daw, pakito may isido, di ninavaw om asantaban. Maza, di kong dasan nga vidisido, do kapapatapot may, do tagumu isupu ko, maganu di hasa nga videho, do idaw sendi. Ibos di Tuhan. Idagay na da, iko ginavanu, oy Tuhan, do masozikoy papoison, do saviavi kansananza idiaw.
Ibos di Tuhan na po nga auhi, om sa vevi kalajadaw daman hansano. Guminavo ituhan, do katuhidan, om katunod, om mamanu di tanah, miampay ko ginavan daw. Mintong ituhan, day di mamantang nga daw, day di humansan nga id ko ginavan, do manampasi di kaduduvo nga deho, mantad kapatazon, do papatihambus deho, do paimpasi id panonhosan. Kaduduvo da toko painganda di Tuhan. I Tuhan na po nga sakaday da toko, om kohid da toko. I dagay no da i ko ginavano, oy Tuhan, do masazikoy po poison, do sa viavi kan sanadza idiaw. Pambasan, mantadi swat, doy dituhun ngavi, Hebrew. Tui di Jesus, itanak di kinaingan, kiva do toko da padre, poy ngahib kozo kinavas, inokogad, lumapus doy tavan, takavas kozo. Mositi, do kadano, gagabasay po, ikotumbazan, inatanod do toko. Tuokon iko, miaga ko'y kivado do toko, do padri, takavas iaw nakano, do mamiyumon, do kamungkangan ngavi do toko, miyampay do toko. Nga kivado do toko do sanguhun, inaimbazat, id patitikid lahan, miaga do toko, sundong batu, do aiso doso disido. Dadi kanuno humansan do maso minsomok ditikon laja do grasya do kanu toko do kosyanan mantad disido om ko ium do grasya do ontok mamaguno toko do sakaday. Ibos di Tuhan. Tuhan miampai Diosu. Mambasan di abal tawasito bitwa sinuat di mak.
James om John, itanak kusay ngavi di Zebedi, menintutuk di Jesus. Oi mangingya, kadiho demi nabos doy di sido. Memang sikay diaw, demi memang dagay di ti iso pokyenuan. Minabos isido doy diho, nunu ino pokyenuan diosu dogo, demi memang montok diosu. Minabos isiho doy di sido, patumbazay sikoy demi ikaw, isonguhun id avananano, itiso do id agibangano, do id kabantuganno. Aw kau kayho, do nunu ino pokyenuan diosuka di Jesus, do minabos doy diho. Kano kau nangku, do manginum di sasavan, di mositi inumanku, toy opalsu, miyampay di kapalsuan, imositi, do opalsu zo. Suminimba iziho, kano zikoy? Minabos i Jesus doy diho. Ino po sasavan imositi inumanku, nga inuman may Diyosu. Miyampay di kapalsuan, imositi, do opalsu zo, nga opalsu komay. Nga montok di ti kaon ngavi, do id awarananku, toy ogibanganku, ngavi na po, nga akon ko izo o papatak. Ngavi na po, nga asangano, di isay ngavi, pinobian di. Ontok nakongaw diti opod subay, tuminimpun iziho do kopwiman do ohodong di James di John. Dadi, hino di Jesus iziho do di sido, minabos do diho. Koy hokow do itanga di kapil ngavi, ino popunganan kaka do mamalinta diho, nga menguasa diho. Ituhun ngavi diho tindama na po, nga mamadadi di kuasa diho do opwimanan. Iti na po, nga akon ko antakan do itanga Diyosu. Aw, isay na po imimang do dumadi do indama, do poy ngamong Diyosu, nga masiti do supu Diyosu. Isay no po imimang do dumadi, do kumoiso, do poy ngamong Diyosu, nga masiti tudipon doid salviavi. Tu itanak do tuhun, do ausondi, nopo nga akon ko minikot do makitompuan, nga do monompuan. Do papatak di kaposizan daw, sabagi tobus montok togumo. Iabal tavasi di Tuhan. Tapos kong avi, sinangan kay katan, dahil misa da tabitwa diti, ahay to kuno ano kabiso mo dahil panambasangan, hansan do takal toko, pointanud do kaposizon, take a program do panambasangan dahil Universal Church. Minggu di nakatahib, dahil in Vatican, Rome, kiba iti pelancaran program do panambasangan, kampay tako toin sanan dahil seluruh do pemagunan, the Synod of Bishop. Iti na po synod nga, kamatun na po the synod nga, mata the Greek nga, coming together, at take same path, isolahan toko. Jadi manta the Geraja Pusat, dahil Rome, Pope Sandi, pelancaran last week di Rome, kakomay the Synod of Bishop, Baino, pelancaran dari seluruh local church. Untuk na pada toko, Keuskupan Agung Kota Kinabalu, Baino nagi doho id Cathedral Sacred Heart, jam 4 briefing, jam 5 misa kudus. Nunuman toko diti kantakan diti synodality, Synod of Bishop. Iti na pa nga nung kondom ko di Vatican Council, ako ko po nasusu, kiba bukan Diyos nasusu, tahun 62 gisom 65. Tahun 1962,
gisam 1965 ngamin nagawit nagi pop do oin serano uskup seluruh pembangunan mikot dohyo idrom untuk di berbincang do isu-isu critical issue di panambasangan. Result no panga nunui antakan toko no piminan toko do sigi gisam do baino. Baino vagu Pope Francis mau gawit vagu do iso o synod of bishop berbincang isu-isu critical issue i kita toko o piminan toko i keposisyon do toko do impurity. Nga baino no po nga okon no po ko uskup padri religious mikot deho idrom manak do onhu opuimanan nga zotoko toin sanan. Ina begitu program ondoman nanti mimpun baino 17 of October gisam do 2023 Oktober esa po hari bulan mana penau iti Synod of Bishop. Untuk the local church mimpun do baino 17 of October gisam do April tahun tiso 2022. Nonon untuk ada timpu do berbincang, consult lagi manhak toko do laporan. Kuma dari Conference of Bishop of Malaysia, Singapore, Brunei. Jadi harap kan senanda penabasangan, anda meniti kyo. Itina pakalaja nga do toko toinsanan. We are the church. Nunu pakedo do penabasangan. Nunu diozu do opui manan. Teko nunu da diozu do nunu da diozu do memang do maan. Apa kamu punya, apa yang kamu inginkan gereja pada saat ini? Persoalan sinang saja persoalan dau. Apa yang kamu inginkan gereja pada hari ini, pada saat ini yang kita mengalami banyak krisis di dalam dunia ini? Dari tin pada toko nga ato kosongku kapuiman lah mungkin paling-paling pandemik COVID-19 pemagunaan pa subay agumo isu-isu mendesak. Contoh nopo nga kurang pada dari pemagunaan subay. Jadi persoalan umbak kinaman toko consult berbincang just throw ideas to itu napa nga the church will listen but at the same time makin ngotok lagi, the spiritu tabitua. Akan kau keep on complaining. Ini yang gereja tidak buat, ini gereja tidak buat, ini father tidak buat. Listen to the Holy Spirit. Sebab kenapa enggak? We are the church. Father, umat, religious, we are the church. Isa to kami ini begitu synod ulangan kewaguti, kita berjalan bersama. Sempat. Akan ke sebelah kanan, kau sebelah kiri. Ina pagi inango toko di pembasaan de Injil di baino, ang pagulu di timin toko pembasaan de Injil nga tema na po di synodality iti the Synod of Bishop nga communion, participation and mission. Jadi kita step daw kyo, step by step toko do koikot October 2023. Harap-harap untuk nilo we will kita toko the bentuk the penembasangan yang kita inginkan. Oke. I pembahasan do ko iso iko Injil inang otoko igal libos ko ditino to we are the same path kyo. Lahan to kuno pa nga iso i. Jadi i James o mi John nga kita na po di James o mi John nga i Jesus na po di tinga megalo political leader ba. Megalo politik to kalau dia famous, kalau saya sukung dia, saya pun jadi timbalan. Irna begitu, jika di James, kami masih muda. Tampinaiku, John nga masih muda. Kau tengok rasul yang lain sudah tua. Kami yang paling kuat di antara semua. Tuhan, bolehkah saya duduk di sebelah kanan, saya punya adik di sebelah kiri? Kada toko kondemi James sama John kira tu Yesus zo nga nyaga lagi pemundaman deti. We are all the same. Megal toko di James, megal toko di John. Kita mau manu toko de popularity, kita mau power, kita mau nama. Nung intangan toko pemuguran toko nga, kaya iti pemundaman toko dulu waktu saya campaign,
Kau lawan saya kan? Sekarang sampai mati pun kau tidak akan dapat jawatan. Ini manusia punya pemikiran nah. Semua manusia. Nga nung intangan toko pembahasan kedua, kurang kati pembahasan kedua di nongo toko Jesus babaino apabila dia sudah naik ke surga, pendikau dia abadanan ditambah. He is sitting at the right hand of the Father. Pemundaman daripada Tuhan nga matai tekoti. Jesus yang kita bunuh sekarang ini bersama dengan Tuhan. Pasti kita kena hukum. Nggak nuka bos di Jesus? Tidak. Sebelum kamu menyalibkan saya tahu kamu perlukan Tuhan, tapi kamu tidak kenal dia. Ini pagi nungsa kau. Kalau dulu saya tidak layan kau, kita tidak ada peluang menjadi di pembangunan. Do mingkakat ke kanunda jawatan. Nah, Jesus napa? Dulu kali Tuhan namin bos, dulu kami condemn, kami bunuh. Pasti kita kena balas, kita kena hukum ini. Nggak kali Jesus sesuminemba tidak? Saya akan ampuni kamu. Dan kembali kepada Tuhan. Ini begitu, saya tahu kuda bosan itu. Tuhan menyelamatkan kita dalam dua perkara. Perkara pertama bagi pengku kenengan menyelamat kau melalui pengampunan dosa. Itu napa pengampunan dosa matad kenengan nga nakoti hambus dari sakramen do pengakuan. Pengku aku kenengan membitu ada kau koti hambus dari Ekaristi. Cara kedua pengku kenengan do minunobus do kau. Vokon do kau. Tayo ko oins nan do kau. Nga contoh na pada paling kita tahu nga Bonda Maria preserve from sin. Kiva dia sudah deti harap-harap preserve by God from sin. Obi tua kapasinsan dia so. Manuhung obing ginabo kumatuhun subay kumapaganakan kumatinan sandi. Jadi ada man tahu itikyo. Zau sasau do mamidoso tapi Tuhan selamatkan saya juga. Melalui pengampunan dosa. Gal bos kudutino, vokon dioso, preserved by God from sin. Abi tua no, ina begitu. Tapi deko ngabi, ipambasan do kumudua diti, manhak do do isa ka sanan. Sudah gimana semono, gal bos kudutino, kiba iti program do church, semono pemonaman do tokau, itu kamu punya bah. Kami ini tidak layak bah mau contribute untuk amo layak do muga diti program. Itu napa mau jemputan deti, tempat ko ngabi nga okon ke mantado Saint Michael kyo. Okon ke mantado Kauskapan Agung Kota Kinabalu. Mantado Pope. Pope no po mamawakili Saint Peter. The Rock, the Church. Di seluruh na pembangunan, the mo gawin to takaw. Manak the contribution do kumada penambasangan. Sugurun ko wagaw iti, okon ko keep complaining to ko na po. Benak menak pada nanuan tak ada penemasangan ada peluang ada mobos just throw nuna papa kinun dia su the church will listen ulang sugutan ko but at the same time pakinang otak ko the whisper of the Holy Spirit pembasaan de kaiso nga ingka nagi Isaiah kadi Isaiah also memang mugat boh tu asan sara bonong kumalaja diti mentok de kinengan tu okono poko boson to ko do tuhun nga apanat sanah ko sini papabal ti abal tabasi nga kadi kinengan namin bos di Isaiah apanat ko undaton ko do tuhun grasya ko tememo pengampai di Dios ina pagi semono isa to ko komplain to ko nagi Tuhan saya sambayang ba Tuhan saya tidak mau saya punya keluarga ada penyakit, ada depression, ada kematian. Kenapa semua ini berlaku? Saya berdoa ini. Tidak ada jawaban. Tuhan tak kenapa nggak misteri kyo. Kemaksudnya pada misterinya, saya berdoa. Kadang-kadang saya tidak nampak ini apa result do sambayangku nggak kaget deh dogo. Kita fail melihat gagal toko demontong. Ini po
jawaban do sambayang da toko nga deho no nung Diyos kiba paganakan itanak Diyos na kanu do mungkin result abasi kesehatan tabasi tay ko kaposisyon daw abasi abitwa tay ko de sabano sinabaan no kiba di o peace kiba di o love de paganakan sumano suway pakinon to ko suway ko ikot tu sumano no pa nga au kangam ipakinon to ko priority de paganakan ina pagito kinangan is full of mystery kayo si Dodo no priority de kapasisan Diyos de paganakan Diyos nung kano Allah sa masikin sudaw bikin boleh baras pun tiada untuk pada numbur Tuhan mungkin tidak bagi kau numbur hari ini mungkin lang kali dia bagi tapi apa Tuhan bagi kekuatan ginabo the faithful kada paganakan no nung asa ka kekuatan na ginabo oy bagus saya bikin mencuri bagus saya jual anak saya nung asa ka kekuatan na ginabo no nung kapayman ko do kasangsaraan nga disebabkan Tuhan is full of mystery manakis sila do barakat di sesuai nga auto ko do puy manan iti nagi iti abazan ko the program mantok da panabazangan sa seluruh dunia do tempo iti ano man ko iti kyo 17 of October 2021 gisab April 2020 na po nga consultation contribute ko hapas pada teno sedapon mungkin da bagkatong da program da diocese masih sibuk to kono di sunung ma da kakal to ko pada pandemic nga masih sibuk papanahon to ko iti whatever means miho to ko da papanahon we have to contribute kumada panamazangan komposisyon da to ko to insan ta daw Miguel lagi di Vatican Council kedua bahkan itu pada tahun 1962 gisam 1965 kagumaan to auto ko na susu nga result na po di council ecumenical council nga opuy manan tong posisyon to da tempo diti insan ta daw maybe 50 years mantad ba no uwak na to ay no na di nakasama to na di Jesus our future generation will benefit. Tong posisyon diho iti contribution na toko. Ideas na toko do kumadap panabazangan. Nuno po, kanta kade panabazangan, apa saja yang berlaku di dalam gereja yang akan datang 2023, babayno na nga man pempasita kono iti. Let us together as one family. You pray together. Journey together. Makinangot ako the prompting of the Holy Spirit. So sandi nga aso ginakayo the what will be the result. Dimontok na sino diti. Galimbos ko diti no agumo cabaran. Nga datako sandi nunu o datako nu apa yang saya inginkan gereja di tempat saya dan juga di seluruh dunia yang kita hidupi pada saat ini. Tobi na ikalibas ko dito, temen ko ngabi to itina po tema, the hugo the sidudality dito nga communion, the communion to kuno mempay di kinengan, mempay the Roh Kudus, Spiritu de tabitwa, may pagkanakan na ko, participation, nga kinamay to ko, the participate, manghup, diti program na panambasangan, whatever, inuno po miho to ko do contribute, tobi na pa nga mission. The mission of the church is to go out and proclaim the good news. Itil pa mission nga, oinsanan, we are all called. Oinsanan to ko do noho di kinengan, do papabal, do abal tabasi, do tabitwa diti. Dadama to ko do miyampay seluruh gereja dan seluruh do pembangunan diti, kano musikaw, tunanuan to ko wagu di kinengan da tempo da gracia da avasi diti sundung ima de tatanga da pandemic nga nanuan to ko da kinengan da spiritu da bitu daw da manuidong da panambazangan ipinambab iti panambazangan pinatak di Jesus sandi kumade da to ko ina pagitu sangyan to ko mikot da meja da karsi diti o sikaw ginawa da to ko
Do kita na po spiritu do tabito nga to memo do moving forward. To memo do mambitwa, to memo do manak do toko do konsikaan. Dahil kaposisyon do toko. Mantari tamni ko ngabi. Mempay do onsikaw kabituhan na ginawa do toko. Kanumikot di Jesus dahil meja do ikaresti diti. Tapos ko ngabi, kanaon sinan mikakat. Sumbayang toko, o tumbazanzo id iso kinoingan. Itama tapakas, manodo do tavan om tanah. Do sahabiabi konunu o kito om aw kito. O tumbazanzo id iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tontay soon na anak di kinoingan. Nanak di tama da paguhu sa viabi umul. Kinoingan mantad kinoingan. Tanavaw mantad tanavaw. Kinoingan totopot mantad kinoingan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sopi miyonsi miyampay di tama. Maza di sido. Sa viabi donotodo. Mentok do toko tuhun ngabi. Mentok papamosisan do toko. Seminandot isido mantad syurga. Maza di spiritu tabitwa. Nadadi tuhun do di kahangay Mary. Nadadi dot tuhun. Mentok sabab do toko. Do sibo di Pontius Pilate. Nondoso isido do kapatason nahobong. Timinungag vagu untuk ditadaw kumataho. Id katanudan miyampay dibuk do tamabitwa. Manin sabat isido do isyurka. Pinoy ikaw di abananan di tama. Mikot may vagu isido. Id kementugan. Dan membisala disengimpasi nangapatay. Kapamalintaan daw ay sa may kaposit. Tumbazan zo di spiritu tabitwa. Ituhan imanak do kaposison. Imuzu manta ditama ditanak. Imyampay ditama ditanak. Do sambaon bentugan may. Inukubos maza di profeta ngavi. Tumbazan zo idi iso eklesia tabitwa. Katolik apostolik. Mengapunso da iso kepesuan. Mentok di kepahyangan da dosa ngavi. Manad anazo da di ketungagan di nangapatay. Di kapasizon di pemagunan demikot. Amen. Mantad di kinapatazon kinatungagan di Kristus. Non wantoko di sido do kasibatan do manimpun vagu di kapasizon da toko. Ingkano do kabasa toko do manongkibos ditama do aiso kosizan kay kuman. Miyampay aiso piduavan ginavo ukaba do toko o ginavo miyampay sumambayang. Sisimba na po do toko nga miyampay na dadagay iko ginavano oy Tuhan. Miyampay na dadagay kaginavano oy Tuhan. Do katumbazan do eklesia adadi no da mentok do pemagunan do tanda tapanton di kabakasan do kinengan do magavit do kaposizon do di napatay kahansanan do di nataban do kahansanan. Kanauno sumambayang do di Tuhan. Miyampay na dadagay ikaginavano do unsubon no da di hizab diyoho, do menampuan do id kahudukan, id kapatakan, sondi, ibuan ngavi do eklesia, kapolintan do ontok papapanaw izyoho do kaladya. Kanuno sumambayang do di Tuhan. Dadadagay ikaginavano oy Tuhan. Doon wan no da
di kahubukan di Jesus, do kataman ituhun ngawi, di nangataban do ginavo, do tumimpun, bago do mamamasi. Kanono sumambayang do di Tuhan, Miampai ni dadagay, ikaginavano, oy Tuhan. montok di tuhun ngawi, imaso maging papatay, sebab hoson, aw adang, o akanon. Kanono sumambayang do di Tuhan, Miampai ni dadagay, ikaginavano, oy Tuhan. montok di tuhun ngawi, imamaso, minggisom, do papagabas di hoson di damantad, togyan do dada. Kanono sumambayang do di Tuhan, Miampai ni dadagay, o kaginavano, oy Tuhan. montok di nakakanday tulo talat, modohyo, COVID padamsisam, isyoho, inongo hisudan, damantad sa kaday ngawi, do pinatak, do tuhun, tongotohod, kotay mo na da isyoho, do kabakasan, tumihombus, mamamasi, idtimpu, kabohingkangan diti. Kanono sumambayang doy di Tuhan, Miampai ni dadagay, o kaginavano, oy Tuhan. kanono mikot doy di Sancti Maria, tinado tokaw, mokyano do sido, do manampung do tokaw, kumadi tanak do sido, Tuhan do tokaw, Jesus Christus, miampay sumambayang, Ave Ave Maria, na puno ka grasya, miampai diyaw ikinengan, mabitwa ko itanga dosa bibitonju, mabitwa ituva di tinanu Jesus. Sancti Maria, tinakinengan, tinakinengan, pakinsanay sikoy, tuhun ngabi, mamidoso, dababainom, untuk jam, do kapatasan sa. Amen. Oy Ama, migot sikoy idumbangan no, do painso di kinamungkangan sa ngabi, nga paingiho di kuasa no do manampasi. Ano ay sikoy nadahado kaginavano tapango, do dumadi do menumpuan di katapatan, sundung patu, do masiti do menginum di sasaban, inaundasaan di Jesus, do kepenumpuanan di, sambayangan sa iti, maza do iom i Kristus o Tuhan sa. Amen.
Azo kono Tuhan kinengan dosa bebe binangun, tumasa do kevosiano no kate musika di loti takan sadiau, tu vari tanah kalaja do hongon ngavi do tinau tuhun. Duma di iti montak dagai di loti do keposison. Azo kono ay Tuhan kinoingan dosa bebe binangun, tumasa do kevosiano no kate musika di hing anggur takan sadiau, tu vari gubas anggur kalaja do hongon ngavi do tinau tuhun, duma di iti di tinumon di kosenduvanansa. Imang sembayang ito pinangavi, do kahubukanku Diyosu ngavi, o tayo mo na da, do di kinengan itamat tabakas. Panak na dagay ay Tuhan sa mambayang sikoy, do kapantangan to tepot mentok titak ngavinu, damaza di koy maan kapamahidang do graciano, abakasan sa kinada do misterium no kozo tempuanansa, maza di Kristus i Tuhansa. I Tuhan, miyampay Diyosu. Poin sabato o ginavongavi Diyosu. Poin sabaton za itingavi dari Tuhan. Kana manak do kapanang katahwadan ngavi, ada di Tuhan kinaingan dotoko. Katunod da matuhid no iti. Totopot do katunod da matuhid iti, kalajak za kapamosizansa, tomay mo bida manopo, da manak diyaw do kapanang katahwadan ngavi, oy Tuhan tamatobitwa, kinaingan tabakas kozo, do aiso kapupuson, maza di Kristus Tuhansa. Tumaza di misterium da Paskah di sido, na pongo di sido ikoy maan kay mazaan kozo, imaza di do nakapapagabas isido dagay da mantad do poku do doso kapatason. Mamahaw dagay do di kabantugan do babayno, punganan do di do tinahon no pihi, kapadrian penlaja, tinaw tabitwa, tuhun ngavi montok kosanganuan no sendi, do papabal idnombo na po di kalajak ngavi no tindama. Tuno ka pamahaw kadagay do kumabus do tatupong. Kumadit ninabaw no sendi ko'y masaan. O mingkano miyampay di tasab ngavi, huguan tasab ngavi. Miyampay tikoon lajak ngavi, pamalintaan ngavi. O miyampay sabyabi di magigizon ngavi il syurga. Kuasa ngavi da syurga. Mozaw si ko'y di hozaw kapal saan do kabantugan no. O miyampay ay so kapupuson, mga zaw zikoy. Totopot abitua ko ay Tuhan. Itovud do savyavi kabituhan. Itinapogi, do dizono do abitua ititak ngavi sa mambayang sikoy,
Maza da papasondot di espiritu nu, doi ditingavi miagal bahabau umatu. Demoy da ada di da itingavi da montok dagai, di tinan. Omsa, di Tuhan sa, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido, om nasagak ko sa seminuang led kondo sa andaw, minagano isido dolote. Om minanak do kapanang katahwa dan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumadi makikya ngavi daw om mosbos. Onungo iti salvia biko, om pangakano diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Idlahan miyagadi, untuk napungo imakan min sa sedop, nano disido isa sa fan. Insan po da minanak do kapanang katahwa dan ngavi, pinatak disido kumadi makikya ngavi daw mosbos. Onungo iti salvia biko, panginom no mantad diti. Tu itino isa sa van di zaku, isa di batas kababagu aiso kapupuson, ipatungwan may montok Diyosu o montok tagumo, montok do kapahyangan do dosa ngavi. May na iti do kaandaman togo. Wikatapatan taham lati doko tumbasan. Iti na pagi da masisikay mamalamay di kaandaman di kinapatasan o kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan. Iloti daw kapasison o may sasaban daw kapamosisan. Manak daw kapanang katahwa dan ngavi, daw dikitan sika diyaw daw kapadan daw dumbangan no o manampuan daw diyaw. Pahudok ko sa isikay daw samambayang, dumagi daw ditinan o masa di Kristus o timong sikay na da daw isok, maza di Espiritu tabitwa. Onda mo ay Tuhan i Eklesia no, paintangkop id patotangkop do pamagunan. Abitano jasido, jadi kepenuhan do tuhud sakaday, songovian miyampay di Francis i Pope dagay, i John, i Bishop dagay, saviavi di Fadangavi. Onda mo nogi ito pinangabi dagay, inong kaodop idi kahansanan di katungagan. Saviavi inapatay id ko siyanan no. Tay mo no isyoho dedi ninavaw do vos no. Kosene dagay saviavi sumambayang zikoy. Damiampay di hahangay to bitwa Mary tina di kinoingan. Sancti Joseph sabadasido miampay di apostol tonga bitwa. Saviavi sancti ino kapaponsikaw diyaw id po pusda umulan ngavi. Kanu si kinoda di kavosyan. Dumadi da sa pitumungkus ngavi doid kapasizon sa lacur mangazaw o mambantog diyaw maza di tanakno i Jesus Kristus. Maza disido yampay disido idisido. Oy kinoingan tama tabakas,
Idi kepisaan di spiritu tobitua. Saviavi kebentugan kapantangan nga diauno. Montok sohihinaid. Aiso kopupuson. Jadi penuh di mamamasi noug maza do kepengian pengkinoingan katama zikoy demabos. Pagkabasa zikoy ay Tuhan semambayang zikoy demantan petitikit talaat. Katahuad no demanak do pibabasan itadaw nga bidagay demazza di sakaday do kasyanan no. Pagkabas zikoy na dato may mo demantad doso paintampasi mantad saviabi kasusaan ginabo. Demasa zikoy pengandad di kahansanan na bituhan. Di koy katan di mamamasiza i Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostol nga bino, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Kada intong doy doso nga bidagay, nga doy di katumbasan di eklesiano, katahuod no do manaklo sido, do pibabasan bisaan, ikatanudan niyang pahisap no, imamamasi mamalinta, montok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tamay mo. Kanaw na di magitataak na tanda do pibabasan. Intangay idomba di kinaingan,
intangai isido, imongidu di dosa ngavi di pemagunan. Abitu ana sentob oho din makan demi sesedop di domba. Tinan omza di Kristus magawit tatakaw dahil kapasizon salajur. Also
Kano sumampayang. Panakno ay Tuhan sembayang sikoy, da kano konalan mantad kaampazan id konunu ngavi daun syurga. Asa kaday si kinada da nunu itakano iditi umulan babayno, om petonda mentok dititak ngavi isalajur. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Mikaw ko po da namot, ito binay ko ngavi, mentok da pipio kapayhan da doon panamazang. Sa viavi misa, doid panambazangan da Sancti Michael no po. Nga pakavasaon na manoy mo, do himungopod piatus no, o kampazatan tumanod kontob ginumu do kompos di. Idnombo do dayti na po id panambazangan diti. Nga himangatus duvongopod no, o susumambayang do pakavasaon. Mantad no diti, doi na po di tabinay ngavi. Nga unsubon, do makisuat dengan do hobi paguhu, maza do katauhuzan miti hombus, mamaguno do talifaon. Na po di umikot no po, do makisuat dengan, nga maza do piyo po o ikon danohu. Kasambutan mentok disentob sumambut pain sakay kulita. Take a drive-through communion. Nga kasaup di vago da tadaw bayno. Koopdom tu tadaw vuhan koopod. Dodayti id panambazangan Sancti Michael pinampang. Om patitikid na di tadaw minggu.
Manta de jam ko opod dom duvo daw nga daw. Gisom de jam opod dom duvo kahungopod. Tahib sa nga daw. Patihom buson gisom ido kivavago do kapayhan id timpo dumonto. Kotulan kalaja pinatanto teko SOP do umampazat do idmisa. Ino susumambayang ngavi ino sungkitan do nagonop miagadi kaintahangan idmay sejahtera diho. O pakawasaon do umampazat id patampuanan ngavi id panambazangan. Dazanak di kiumul do o padamduwataw na midsibo au pakawasaon do umampazat. Sambayang ngavi pakyanuon susumambayang ngavi. Pakyanuon do papaintahang di kapayhan dan nasungkitan isiyaho mazda di kapayhan da idmay sejahtera id telepon diyaho toy ikalatas kapayhan kakamay da sungkit diyaho day di manayna ngavi da paghu ida sumuang da panambazangan susumambayang ngavi iaw kano mampazat da idmisa tabitua id panambazangan kavasa da tumanod di misa to bitua. Katawzan mitihombus iozbon da Paris sokom idbos kadazan do potitikid tadaw minggu. Tumimpun da jam kavahu do ngasubab. Tadaw kandaman do kaduduvo ngavi. Pakyanuan itabinay ngavi imakisambayang mentok di nangokotong kizadno. Dapapabuzu di kapakinsianan nga video ho. Paghuhui do kaduvo nga padamvahu tadawuhan ko opod mentok taon diti. Kavasako da mudizo id upis mission mentok kapayhan paingganop. Pondong upis mission da ontok ko opdam sizam tadawuhan ko opod kontok da tadaw kaduvo. Opiandot da kantakan da tadaw maulidur rasul. Okab do ko duvongopod da tadawuhan ko opod. Kapanimungan tahod ka tahon opo da minggo di bayno nga mentok da kausinan da Paris. O mentok da kapayhan di Suvay. O kito da id Paris website. Ingkakad ko no'y tabinay ngavi. O mag-iaampot ako da sumambayang. Di sambayang di Sancti Joseph. Tambahan to ko di, mentok Diozu i pengamong the live stream mass. Kano nagi damikot the Holy Communion through drive through. Hansanda panabasangan do nung kano ko mikot the misa physically mikot kyo. Tu nung intangan ko i attendance do mentok the misa muga the misa ditinga aw nagi sangkuh memuaskan lebih-lebih sedopon beno diti 58 no korekot o gumu nagi nung mangalahaw ko mi paginom rimikot ko ngami misa mungkin lagi penting priority ta ko nung kano kyo nung kano nung isa gadi kantop de kapasisyon Diosu nga may toko do dizo iti do iso kapasisyon do toko mikot mugad de panamasangan to gali bos kuditino iso no po o team dot synodality nga communion di do sangohon tama ovito sikoy dedlahan do kapasisyon pokenuay sikoy do grasya kabinsianan sinio umuhigay sikoy mantad patitikit talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. O miyampay suduban. Ikinoyngan tawakas mambalakat no da Diyosu. Itama om itanak om espiritu tapitwa. Amen. Buzu no id pibabasan mangazo di Tuhan maza do kapasison Diyosu.
katahuadan day kinaingan.